hashing a genuine hit churum vio a bale of Gurnia as J da vliona vi et line. So in a Duaisean Litreachais cútramach a fáisicharan Gaelic. Is gyfer y shouting J an arst either ekavil an Litreachais a has a current claw leis na fáisicharan and immertach jiffers grey Litreachais. De chloin, de goigri, novelin, barstok, nioiction, hula shorsarut a ha chingamach. Agus ha cútramach vi shouting hanam dídach ga levetar in Gaelic a cúdach in a grievachas agus gasul Litreachais na halappe agus cúdach Litreachais is an arsenach. Gavil a Gaelic an, gavil skrive gedal, agus gavil an shorsa stú has a skrive agus a fáisichach. Adi edmolag agus mar siad hashing Chomhairle na the hísing go massa hana Leabhraichean chula bliona agus Chomhairle sa ha na scríbhtanas na fáisichar a bhí féin ainiachog san na sár ó prochach